Hello, habari yako, habari ya wiki. Uh, Welcome back to Learn Swahili with Emma. And today I have a very simple thing for us to do. It's just a story about Neema and what she will do and the plans she'll make for the weekend. I hope you had your plans for the weekend or for the upcoming weekend. So it's just simple. Please listen carefully to my pronunciation as I read through, and you can also read along. You can also pause and try to read. Okay. Also, at the end of the Swahili slides, I have one slide that combines the whole story about Neema in English translation. So let's get started. Mambo, jina langu ni Neema na leo nitawaambia kujihusu na pia mipango yangu ya wikendi. Karibuni nyote. Kama nilivyosema mbeleni, ninaitwa Neema na niko na miaka 8. Ninaishi nchini Kenya, mji wa Nairobi na mama yangu. Lakini kwa sababu shule zimefungwa, sina marafiki wa kucheza kwa sababu wote wameenda kutembelea familia vijijini. Pia mimi nitaenda mwezi wa Disemba kuona nyanya na babu yangu. Sijui nitafanya nini? Wacha nifikirie kidogo. Labda nitacheza na mbwa wangu Juni au kusoma kitabu cha hadithi. Nimejua. Leo nitacheza na mbwa wangu Juni. Alafu nitaenda kumtembeza kidogo. Alafu usiku nitasoma kurasa moja ya kitabu changu cha hadithi. Kwa kweli, hiyo itakuwa wikendi mzuri. Wikendi ijayo, nitafanya vitu tofauti kama kuenda kutazama filamu yangu ninayoipenda na pia kusaidia mama kupika chapati. Je, wewe utafanya nini hii wikendi? Andika kwa comment hapo. This is the English part. So if you can look it up for the words you don't understand. But the main goal is to try and read Swahili through. Hi, my name is Neema, and today I will tell you all about myself and my weekend plans. As I said earlier, I'm Neema and I'm 8 years old. I live with my mother. But because schools are closed for holidays, I don't have friends to play with because they all have gone to visit their families in the village. Also, I will go to visit my grandma and grandpa in December. I don't know what I'll do on the weekend. Let me think a little bit. Maybe I'll play with my dog Junie or read my storybook. Now I know. Today I will play with my dog Junie, then I will walk him a little bit. Then at night I'll read one page of my storybook. For real, this will be a good weekend. Next weekend, I'll do something different, like going to watch my favorite film and also helping my mom to cook some chapatis. So, what will you do this weekend? Write in the comments. As I said earlier, this is just to help you read through Swahili fluent, you know. And for some of the words you don't understand, you can look them up or you can ask in the comment section. So, if you want to book some Swahili lesson, private lessons, you can contact me on WhatsApp. Also, follow me on YouTube, subscribe to my channel as we continue to learn Swahili together. Asante sana, tutaonana tena. We'll see you again. Kwaheri.